Ka Directorate of Sport and Youth Affairs ringkat ke Jingïakhun bat ke office u Deputy Commissioner ke Ri-Bhoi District bat ke office u Subdivisional Officer ke Patar Khma Civil Subdivision kilarai ban Pyni da ki Giant Screen ya ke Jingïakhun semi-final ke Durand Cup hapding ke Shillong lajong Pirsha ya ke North East United FC Hamadan JN Stadium hanong ba Shillong ha ke Arpun Riu Tarik Nailar. Katay ka Jingïakhun hapdeng kitay ki Tylli ki kinhon baklan kanday kaway na ka Jingïakhun bakipad ba kila up kmi linti bansaki bat ki babun ki riu it football ka jala Meghalaya kila persyang banyo e ki tiket bansaki bet hamadan Hinray namar ki babun kim shimlayo kumta na kalyang ka sarkar kalapin kre ban pinida ki giant screen haki Tylli ki Jaka hakathan Ri-Bhoi kata hamadan NSCA paham CM bat hapatar khma government higher secondary school nakalyang uba MB Tongper ADC ke Ri-Bhoi ula pentip ba katay ke jingpin live screening ya ke Jingïakhun semi-final kan sedang nadu kapor sanshiteng janmit bat ula khot bat weri ki pat ba ban wansaki hakitay ki Jaka balapin kre. Kuri pi baro nakalang jong office jong deputy commissioner Ri-Bhoi district mak office jong sub divisional officer Patar Khma ni khot so bai pi be pirman pet yang dengan semi final match hapling a Shillong la jong United pak North East Football United kaman long la shai ka sngi hakapor san shiteng ngila bu iki giant screen hapo pam sim nong po pada po Patar Khma secondary school Patar Khma ka jingwan jong pi la shai kalong ka jikershan umtang ini ki tim jongi Henry Ru iki rang ila kai na kathan Ri-Bhoi district bi jongi kulishbon.